كيف نغتنم أيام عشر ذي الحجة ameseli bagalo kleta intono botogodi afala ki shogolo ya Allahu akbaru folila igadu konnana ayni suna ila waliya aflana ka fem bela jelentoi ka Allahu subhanahu wa ta'ala delifena femi ja aninga wakati kerengere ala weleli kama iyere kunye asabana igi kolosi iga selu kelila wakati la ani naflaun ani iga witiru ananna iga shujo alaye alina kera jogo flaye aduruna iga Allahu subhanahu wa ta'ala kufoga cheya igi kolosi iga sowa mafeziru la ani iga ula feziru ani fajiri seilen kofe ani lanzara seilen kofe ibe duwa umunge gacheya subhanallahi astaghfirullahi Allahu akbar aworona igi jija gadono shuni kleta ina kerengere ala arafado igi jija godo inshu awolon flana iga qur'ane galanga cheya ise manage hage yamye ashina nore taruya loe odo imebe ni kalo ikleshe yina ndoma odo inela hijido umbela jelemi yelema gabomba katamina oye odo imele kotaruya do odo ina hijido umbeta nga segunge gachea kajiu doni gatana arafa aninga minuke akona dona ala kiraba fanyi sallallahu alaihi wasallam kodo minafsani don bela jelenye kore arafa doni ala kalila anye ko ala kirako ko ala kira isuna kerengere anye arafa do odo ejume odo esundoni ani naflan selu ani gaziru ke ani ga ala usmo gachea ala kiraba fanyi sallallahu alaihi wasallam dua umi ngafsani dua ubela jelenye arafado ore ale Muhammadu ye dua umu fogachea ani nabi nyuma temene ye dua umu fogachea o dua uyi jume la ilaha illa Allah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yeke dandorone yeke daimekeme inafonye kwa mimi mwache ni mwami ya soro ina jaraji anila